салкын түн ортасы ай жарык ай жарык көпкө жүрдүк бак аралап айланып айланып бир убакта мындай сунуш киргиздиң сунуш бир ай киргиздиң болду чеми түн ортасы кайталык кучактадым мен сен жака ыктадым ай ыктадым сен да ыктадың кучагымдан чыкпадың ай чыкпадың шылтоо кылып чочубасын дегенсип ай дегенсип жакандагы кызыл гүлдү жыттадым ай жыттадым. Мына кызыл буканы 55 миң деп атыптыр. Алайдан алып келген экен бул буканы. Карасын канча деп атасыңар? 60. Кара буканы 60 миң деп атыптыр. Бул да алайдан келди? Бул да алайдан. Буканын баасы 100 миң сом деп атат, салмагы 470 кг чыкты. 524 кг чыкты, баасы 100 миң сом деп атат. 524. Но эки чоң буканы 90 миңден деп атат. 90 миң сомдон деп атат. 155 миңге сурап атат алармандар. 155 миңге болбойт дейт. Уйду 105 миң сомго алыстыр. Өтө чоң уй. Салмагы канча чыкты экен? 663. 105 миңге алынган уй 663 кг чыкты. Кочкорлор 12 миң сомдон дейт. Aka koçkalar kança da odas? 13 ta. 13 ming so'mdan tanda olaverib, ha? Ha, kami bor endi. Kami bor deydi, kami tupur etgan. İki yaşarda bular, ha? Ha, bazı ikide. Qanchaga surib atachat har biri? Har xil 10 ming, 11 ming. 10 mingdan 11 mingdan surib atachat. Sizdan bo'lmaydi. 12 dan bo'lsa Qo'ylar 19.200 so'm bo'ldi, iki qo'y. Ondan. İşi İslam beriyenden ve İslam. 2500 İslam meclisi var. Yem bir, yem. Yem sen çakasın. Yem. Qanchadan beriydi? 6200'den. 6200'den berbeydi o. İslam çay içip taka. shundaydi u. Yo'qmi nima olsa. Bir qo'zimizga so'radi. İki 24,5 kilo değil mi? İki qo'ydi 24,5 ming qilgan ekan, berbe qo'ydim deydi. Ekönün ten qo'zi sor ekan. Qo'zi qo'chqorlarda 10 ming so'mdan deb atadi.
Ayda bahaya doğdu. Eki qo'chqorni 13 ming so'mga olibdir. Qo'zluq qancha oldi? Bu satılmadı al. 6100 so'mga bog'il o'tadi alarmonlar. Berib aytgan. Ne oldu pasar? Yana qo'zi qancha ekan qo'zi? Ha. Mana qancha ekan soliq? 9 ming so'm. Yetim görsün. 4 kishi o'xshaydi? Oo, 4. 9 ming. 8 ming so'm deydi. Kami var. Bari bir deyici, her birinin bası var mı? 8 mingden. Qo'chqorlar 8 ming so'mdan. Qo'z qo'chqorlar ha? Qo'chqor. Ish buzalak. Tish buzalak, qo'z qo'chqorlar chekadan 8 ming so'm. Tam davola o'rgatgansiz. Bunalar sizniki mi? Ya общий bunlar. Ha, bulardan mı? 8 ming so'mdan. 6 ming so'mdan qo'zlar. Qo'zluq qancha ekan? 13 ming so'mda qo'zluq qo'ydi. Birinchi tush ekan qo'ydim. Qanchadan ekan qo'chqorlar? Hala o'zim var yaxshi bo'ladi shuni. Ha. Hala o'zim var yaxshi bo'ladi. Ketjandan ekan. Aka qo'zlaringiz bosini aytib qo'ying-chi. 5 ta mana 4 ta. 5 ming so'mdan. Buni eneleri qayerda eneleri? Neler memleket. Rossiyaga. Ha. O'zi shunday oldi qo'ydi. 4 ming so'mdan qo'zlar. 4 ta bu 5 ta. Ya qo'ydim bolalari qancha ekan aytib qo'yasan bu? 14 ming so'mdan tanda olaveramiz be. On 14 ming so'mdan. Bular to'yuj qisir bu bular. Qisiri var to'yut arasında. Nav buqalardı 52 ming so'mdan deb atışat. Alanı 5 buqani. Alanı, qarani, ona 2 buqa. Anan buna buqa. 52 ming so'mdan bo'ldi. Bunal kishinekti 51 ming so'm bo'ldi. Hazır satıldı şular. Hazır akça alıp geliyoruz dep ketişti. 52 ming so'mdan oldu mu? Bir oy gana 51 ming so'm oldu. Aysim da akaniki mi? 420. 400 kilo. 400 mü? Bu 5 ming so'm, bu 50 lira. Rahmat ha. Nav 48 ming so'm. Buna qancha dedi? 52 ming 500 so'm bo'ldi nav buqa. Bu buqa 48 ming so'm.
Bazı 44 oldu tekrar. Mına çoңdor 44 boldu ba? Ha 11'den buldu. 11 ming so'mdan. Neler 86'dan buldu. Mana o kichinaleri 8600'dan boluptur, çoңdorу 11 ming so'mdan boluptur.